Hey babukeli malaleli emakhaya. Namhla ngivakashele umuntu omdala ngibaba wami. Ngibaba wami naye uthi akuchaze ukuthi ngibaba wami ngaliphi because sonke sibantu abamnyama sihlobene kahle kahle uyabo. So namhla sithi ukukhuluma kakhulu ngithethele isikhathi namhla i-Good Friday. Labati kakhulu base namhla i-Good Friday langa lemaphasika. So ngite kutohlala nababa wami namhla sitococisana cause silahlekile sisive silahlekile siyouth kakhulu le video le kakhulu for iyouth cause iyouth ilahlekile kakhulu silahlekile nami myself ngilahlekile ngoba simo sempilo simo semuntu omnyama mahambo umuntu omnyama alahlekile kakhulu silahlekile silahle isintu sethu sithathela amasiko alabanye abantu simo semfundo nako konke lokho simo selinhlala kahle yase South Africa silahlekile kakhulu so ngito sitobonisana ukuthi la sihamba khona nyalo nje sihamba kahle and la siya khona siyakubona yini na sitawufika kahle kumbe sitawuqina kahle naye utoba khuluma umbono wakhe njengomuntu omdala okhulile ahlangabezana bathi ingcingcaba bathi inkinga tala emhlabeni yabo so sitobonisana sitokucoca kakhulu because silahlekile nesolo siyalahleka siyaphambili ya ngito ibeka kuye time Yes, injani nami no, right. before sicala ukukhuluma ngalama topic lawo yabo I think mhlambe sito directana kahle because sibantu labamnyama sitishe sihlobene but ngenxa ukuthi asisavani Yeah. kungiloko yabo ukuthi wena why ngibathi uthi time why ngithi time kuwe kufuna mhlambe singayicala lapho kucala ukuthi hlobana njani cala because yo wena phasi sonke sibantu Angona abamnyama phasi. sitihlobo so nawe njengoba ngithi mina papa kuwe mhlambe labanye kufuna bathi uthi umpapa njani ngoba baba wakho sathi ukuthi washona bathi uthi baba umzathi washona Thaminyoni say why ngithi papa kuwe cala Alright, sanibonani balaleli. mm. Njengoba asho Nkosana simchaze ukuthi sihlobana njani. Sihlobana sona Nkosana. Nkosana ngibhudi kimi, ngibhudi lomncane. Kabo baba Nkosana. Lo gogo lesalukwathi sakaNzunga lo Moyakazi. Sigana mkhulu Lero Sinyoni sina Michael lolotala mina Michael Duba. Sifika lesalukwathi kaNyoni sithola babMongezi, babe Andivangile, babe Mzimkhulu, babe Sipho, babe Thami. Ilasbone lo beleka babwale. yeah Ngibhudi lo kimi. Ngifuna uyothenga amachipi. hayi ku right Ngoba hayi chubeke oh yayibona. mm. Sihlangana njalo ke nina lento. Yeah. Asikuthi seyilekuzini. yeah yeah uthola labantu labadzala labanye nami ngcono ngesigcina thumu lababambe isigcina thumu Yeah, so on. yeah Ya njengoba asho usigcina thumbu mm. ubaba wakhe nababa wakhe usigcina thumbu ugogo. Mina nje ngikhula emhlanje wabo mangikhula mina ntswala ngimenywa ngibabe Sipho nababethana. yeah Yabo emzumkhulu bekasahlakaniphile hamba ke mara abantu engiphile nabo kakhulu vele kusukela emntwaneni ngibabe Sipho nababethana. Babo wakho yibabo wakho. Kusukela emncaneni ngiyakhumbula nje mangivakashile ngisuka eMangozini ngiyale kubogogo. Ngemsonto ebusuku gogo yabo. Thamsanqa. Hayi nikuse umntwana ekhaya. Yeah. Singaphuma ngebhayisikili bangikhaya. yeah Yeah, so ish. Asingabuyeli embombela. Ya sibuyeli kule lento lesikhuluma ngayo mzala. Ya ngiyakuva. yeah Lengingakusho mina njengaKhen. Asho mzala uma ukhula la emhlabeni ufika la emhlabeni ungathi lutho. Ufunza impilo la emhlabeni. Ufunza kuphila la emhlabeni. Umuntu uqala kufunza la emhlabeni ngoba into yokuqala ukuze uma uthi umuntu ulahlekile funa si-understand imfundo sivisise imfundo ukuthi imfundo yini iqala kuphi imfundo kokucala ngoba imfundo ngiyo lebalulekile kude umuntu wavela kwathi kaphatha inkuni kude umuntu wavela kwathi kuthiwa ngenalithi kude umuntu wavela kwathi kubasa umlilo uyafundziswa yonke uyayifunza yonke lento leyo imfundo uma uyibuka mzala kumuntu icala lela angafika la emhlabeni yeah ngichaza kuthini for 9 months umntwana usesiswini kumakwakhe la khona uyi-1
akathathwa ngulomunye umuntu akakhulumi nalomunye umuntu akuna any msindo la uvako kumbe akunamsindo la khona uyi-one kudla uyadla uyaphila uyaphefumula umsindo la uvako most mathumba amakwakhe mahlafuna kumbe uyaphefumula kumbe uyakhisheka ngomsindo la uvako loyo impilo yakhe yonke umsindo la ujwayele wona ngulowa makwakhe ngoba uva ngaphakathi kwakhe mara lelanga afika la emhlabeni kufika isikhathi sakhe sokuvela sokuphuma umntwana ufunza into etiningi lo mzuzu wokucala amavela uyakhala mntwana le phakathi bekakhali it's a new lesson uyakhala and ufunza lenye into ushayelwa moya it's the first time ashayelwa moya lo it's the first time ever amazwi abantu bakhuluma mbambe kahle uyaphuma ucala kuva yonke i-feeling kubanjwa ngumuntu uyacala kubanjwa umuntu i-feeling uyacala kuthashwa ngumuntu empilweni tonke leti nto imtshela something ingcondo yakhe nala khona khona even if amncane but kunendlela yala uyayiva le feeling uyayiva le mizwa le uyakhala uyakaka mntwana ukakha sokungaphandle unlike ngale ngaphandle you understand u-experience athi into etiningi utobanjwa tandla letiningi yonke le nto le is part of imfundo yakho uyafunda ucala uyavuleka uyabona amehlo ucala kubuka niyamdlalisa nive so lefunza mntwana kanjalo so imfundo is part of life ufunda uze ufe that is why ngesintu sakithi imfundo yesintu sakithi ithi ufunza uze ufe awustophi kwesintu sakithi awucethi ukufunza ungaya evasithi yofunza ube yi-principal ube i-lawyer ube i-doctor ube ini qualified doctor but awukwati kulungisa starter sembi you understand awukwati kulungisa starter sembi ufunza uze manje uqale ufunza uzuze yeah alright kulesimo lesiphila kuso namhlanje mawubuka impilo enasport nempilo yalayilikazi ihlukile kakhulu lisiko lasenasport nesiko lala lihlukene into iyatshintsha ngalathi kwemnotho kwembangave inhlala kahle kumasiko kuyatshintsha konke lisiko lihambisana nesikhathi nemfundo ihambisana nesikhathi nelwazi lihambisana lwathi liyadevelop hambisana nesikhathi uma ubuka embombela ake ngikutshela impilo yasembombela yalesikomo lesicala bathi kusembombela and akusike embombela nayi lenye into efuna siyi-correct lesikomo lasihlala khona akusike embombela legama elithi mbombela mbhedo le nto lela benhlala khona akusiko embombela kaze mina ngitelwe 1963 lapha leli gama lethi mbombela ngiladi wonke umuntu lokuya lapha akaladi igama lethi mbombela alikaze lisebenze ligama i-birth certificate yami noma yabani lobelekwe lapha esikhulu yeah i-birth certificate yethu iyakutshela ne-sprayed bantu location uma uhamba uyejozi uyayenasi emalayinini nomnyaka bathi ubuya enasport thina esikhule enasport sibasenasport thina imbombela siyathi sathi enasport thina hayi basenasport hayi siyenasport hayi bengivakashe enasport nami ngibuthi ngihlala enasport i-address yethu 403 Nelspruit Bantu Township Bantu location clinic everywhere sibhalisa lo we understand le gama lasembombela labantu labathethe le decision ukuthi le ndzawo le bathi kusembombela bantu labangayathi inasport abakazi bahlalela balivile leli gama bangala-understand liqhamukaphi libuyaphi ake ngichazele leli gama lisiko leli gama leli lihambisana lento esithi lisiko lokuphila lapha enasport kule ndzawo le mntwana 200 years back 100 to 200 years back bekungekho le lokishi bekungekho konke lokhu indzawo letifana komatsulo obolikazi betingekho we understand bekunebantu labahlala bekunemakhosi le indzawo beyi-open ingahlali umuntu kumahlathi mara kuleli ndzawo lesigodi lesesikuso le ndzawo lekudzala bebitwa ukuthi kusembayiyana livele emambayi leli bekuhlala mambayi bantu bebagcwele la bekusive semambayi sive semambayi sive bonyalunga bomaphanga bombuyane bomlambo bomgwenya
ngibo labantu kusuka la uyoshona egame uyoshona bugame bomorate bekuyindzaba edominate kakhulu mambayi sive semanguni mara besidibanisa language bathi ngibo labo leli lwimi lokuthi kuhambanyana kuyimanyana siyashaya understand simbayi lezo kuhambanyana kuyimanyana ilwimi lemambayi lelo you understand now lamambayi lowagcwele kule area le drobheni enasport ukhumbule enasport edrobheni njengoba ulibona edrobha so kuye kwaba yindzawo lelihlathi kuhlala abantu and bangahlali phakathi bahlala bathe gcwa lapha mithi bekunganabukhosi lo bebukhona bukhosi bebukhona bekulo bemambayi so labantu bebahlala lapha edrobheni enasport uma kufika idorobha lasenasport lifike njani lifike kuze kube nelidorobha lasenasport lifika because of i-reason yokuthi mabhunu eTransvaal nase-Freestad mabhunu abaleke eCape aphuma ngaphansi kwamangisi athatha i-walk bathi i-Grootrekker yamabhunu abalekela ukuthi awufuna uphathwa amangisi atofika eTransvaal acala indzawo lensha mbuso bayibita bathi iTransvaal labanye bakamba eFreestad now mangisi uma kudiscover igold ngama-1800 1886 87 uma kudiscover igold makudiscover igold eJohannesburg igold i-attract abantu baqhamuka from Russia from America Britain special not exactly Eastern Europe makhantri lafana bathini bo-Austria makhantri lafana bo-Austria abantu labakuningi abaqhamuka bo-Austria bo-Prussia bedangala and most yabo majuda bafike la 1878 76 by that time macala kudiscover igold belungu mangisi bese bakhona lebese bangenile base eKimberley into lebadonsile kokucala badonswe labathi ma-prospector lama-gold digger labagijimisa umnotho waphasi bacale bangena bawufikela eKimberley uma kudiscover i-diamond so uma Harrison adiscover le gold eJozi George Harrison wadiscover igold lo mlungu uma ungafika lapha eJozi nje kunestrati bathi George Harrison nguye umuntu wadiscover le litshe legold uma badiscover ilitshe legold iTransvaal chokuthi economically mbuso yomangisi by that time bongekho ine-science bengekho advance kangako mangisi iTransvaal bewayibuka njengendawo le-occupy emabhunu but i-strong agriculture but mase badiscover igold then barealize ukuthi le ndawo ine-world sebafuna kuthatha over iTransvaal bachithe emabhunu bafake wabo hulumende you understand and then ngilabo bo-Lord Milner nabo le British international relation bathini international relationship le i-secret society people be-secret society now labantu laba bathatha i-decision bafuna kududula amabhunu bafuna kuwa-frustrate amabhunu kuze mbuso wabo uwe bazothatha over because bafuna ukontrola le gold unfortunately isendaweni liphethwe amabhunu and mabhunu nawo le ndzawo ayayibanga kunebesuthu lapha you understand banikati balendzawo labe bamayina le gold bayithathela abantu abamnyama le gold so mangisi alwa ngilapho Verwoerd bo-Paul Kruger bathatha i-decision yokuthi no mangisi asabotaja umnotho wemabhunu uma alimile afuna kuthumela ma-vegetable noma ama-fruit afuna noma yinyama bafuna kuyithengisela lamanye amave baku-landlock iTransvaal ne-Freestad ayinalwandle uma bafuna kuthengisela i-Europe funa bahambe baye elwandle and elwandle iNatal ne-Western Cape bathi Cape Province that time iphethwe amangisi sitimela lesihamba lapho semangisi which means kufuna babhuke ematroko atobatholelele mangisi endani athatha isitimela afika sibeke mhlambe basitile ngabo 4 days 5 days imosheke lento bawasabotage amabhunu Verwoerd bo Paul Kruger bathatha i-decision no abakhele umgwaco lo i-N4 after sebakhulume ne-government yaseMozambique iMozambique besaphethe amaPutukezi ukuthi bafuna kuvula lo mgwaco lo for i-trade batakhona trade abangadipendi kumangisi bavule le ndlela labantu
kan bayalwa amangisi and uma ungabe uyafunda uma ungafunda history azamile amangisi bosesi John Rhodes bazamile khona bathi Dr Stella Reid bake bazama bathumela amasotsha amasha from Rhodesia bahluleka badlume ngathi indlela etiningi kubangwa igolide. The time kwakhiwa le mgwaco lo ngila kuba ngereason ukuthi bastart stage saseMashara, stage sasebhova, stage saseNelspruit le-Dictation leti. Uma bacala stage le-Nelspruit bakha le stage isitimela akunalutho kwakhiwa the most important thing bokhumbula belungu bendalo stolo number 1 bese kuba lisondo nekliniki. These are the most important kuhambe kube isikole uma seyipopulation lapha bacala amadorobha lebalincane yakhiwa bantu bokucala belungu lapho cala le dorobha bakuvula ama-shop lama-building lamahhotela labo-factory nabo-paragon mahhotela amatsala la eNaspoti amatsala ngamagama kulenye idorobha befuna bawa-preserve siwabhasobhe because ayi-history loma lokanjani mara siyawamosha sirana ama-drugs kuwo amahhotela lawa abalulekile. So yaqala kanjalo iNaspoti. Uma icala kanjalo seyi-attractor ini bantu basuka eGame basuka kuphi baya kuphi eNaspoti for umsebenzi sekuhlala lapha duze nedorobha seyakhula le population yasedorobheni eNaspoti. Mabhunu sendani belungu bendani ba-introduce amasipala wabo walesa sikhathi bacontrola labantu banetimvu banetinkomo banetimbuti bayalima ba-independent abadependanga lungu libisi labo basenga bayisitolo bothenga libisi licanda balilande ngokweni batendela almost everything you understand impahla labebegcoka bathungela mara ngoba sekungena ingubo bakhona abantu abamnyama itolo abantu abamnyama bengagcokeli ukuthi ngigcoke ilevis ngigcoke ini bebagcokela impahla ukuthi babe safe bebangagcokeli igama ukuthi ngipraise amlungu bebagcoka impahla ukuthi babe safe beba-understand i-world ukuthi yini i-world nemali bebayi-understand angisho imali leli phepha ngisho real mali. So uma bangigcwala labantu laba Mambayi neMaswazi sacala ahlangana sinebantu sinalento bathi sinelibandlululo lento ungayi-interpreta lula ungayichaza lula ukuthi libandlululo lishangana limfuna imswazi omswazi but kahle yasibanga ini i-world umhlaba wokulima mandi yokunatha imfuyo sibanga lokho into lecabangisa abantu emhlabeni ngileyo. Then wena sewune-group yakho emashangana ufuna overthrola amaswazi uthathe over le world ubakhonkare uyayivisisa into elifanayo ngile iclass lihlala ikhona kithi bathi kune-culture ayisi-basically ukuthi i-culture ukuthi lo ugidza so asibangi lokho sibanga lo mnotho ngale authority yoku ya thatha mntoleso Yeah, sibuyile again besiphazamisekile. Singachubeka lapha ngalendzaba yetabo abantu abamnyama ukuthi igcine kuba ne-division. ya bese bengizama ukuchaza ngisengibuye ekutheni bengifuna ukuchaza igama lasembombela mara bengifuna ngilandze i-history yalo ukuthi kude kanjani ukuze kutofika la. So le khathi sekuhlala abantu magcwele Mambayi la nemaswazi akhona athonzela leyo imindeni ngoba abantu basuke bahamba abantu uthola ukuthi endzaweni yakhe sebamcoshile bathi uyaloya hamba la uyathutha kumbe bathi hey mntwana kunje tinkomo tabantu sebamcosha endzaweni bantu bahamba bafike bahlala. Mara-ke ngokuhamba kwesikhathi uma ungabuka ngesikhathi amabhunu alwa mangisi alwa nasikhukhune eNorth eLimpopo uma mangisi alwa nasikhukhune athola ukuthi isikhukhune usebenzisa le military method beyisebenziswa umshweshwe eLesotho uma alwa nabo-Warden. Le style abendani labesuthu bathola indlela ehlani bakhwela etulweni entsabeni ansi babhuna netibhamu bona banetikhala nesikhala sifuna ubedudane yabo lesokuphonsa abakhoni ukuphonsa bakhwela entsabeni benti-fortress basebetulweni bese behlisa ematshe akukhandela mamabhunu angithi alwa ukugibela le ntsaba ngala funa kubakhonkara phela angithi mani bathathile indzawo mase bakubhacile kufuna nento esho ukuthi nibabulele or basarendile bathi sesiyavuma bangaphasi kwenu so kufuna babalanze lapha entsabeni kuna isikhukhuni bamfuna isikhukhuni bangaze kubanjwe inkosi
Ucedzini. Le Besuthu behlisa manje ke bawucedza lamangisi. Mangisi asuka eSwatini aya kuMahlokohla bekumkhulu wabo lo umkhulu wabo Sobhuza wabo Makhosetive. Baya kuMahlokohla bafike bakhuluma naMahlokohla bathi eMahlokohla labeSuthu basihlula ngalabasebenzisa umuthi benda so manje wena ngalomthi wakho lamabusotsha akho anesipoko anemithi muzi ngane-magic buya uTosincetha ukhipha impi iyaphuma lembi nayi iyamatsha yale iyolwa impi letingacondzananga nayo. Umuntu lomnyama usebenziswa ngumlungu lomhlophe kulwa nemuntu lomnyama akusikokucala nakungcika nandlambe e-Eastern Cape nakumabhoko namahlangu nakumpande nadingane always imlungu uhlala ayinvolve asicabanisa yabona. So kwente kanjalo lekhathi lamaswati bafika le maBesuthu bawashaba ucedza amaswati lokwemagic wangasebenzi bamashaba ucedza. That's why amaswati akayikhohlwa indzaba yokuthi umSuthu ubulala ngelitshe. Selamaswati uma asuka le sebahlulekile imini sebabuyele emuva babuyele emva emakhaya. Abanye azange babuyele that is why nanamhla ngofika eBurgersfort Steelport utothola kunebantu abamaswati mara bakhuluma Sotho. Why ngilaba labasala kulembi azange baphindze babuyele emva ekhaya. Labanye yabona lo bathi emathafeni abathi emathafeni khona ayisiwo okuqala lapha labathi emathafeni ayisiwo mathafeni induna yenkosi uchamuka nembi yamahlokohla uyolwa impi le impi seyibahlulile ufika lapha uyahlala nalabantu bakasachubekeli phambili. Labanye bahamba bafika eBarberton bathi bona sebayijinda impi bayekela impi bahlala eBarberton kwathiwa kusemjindini sebahlukana nenzaba abasabuyeli eSwatini. That's why kunebukhosinyana baseSwatini baseBarberton bume njalo lobunye bomkolishi bombhuleni ngila maswati la ala kubuyela emuva nala imbombele ke le maswati lawa ayakha angeta kulame maswati la nalamambayo seke mabhunu ane contract labelungu bane contract yokulandza abantu eMozambique batosebenza timayini batosebenza amaplasi. Ithi ngaphela le contract yalabantu laba bamixele emuva kwaba nesikhathi lapho amabhunu kwaphela ama-contract abantu abaningi bona sithi abantu baseMozambique sebaningi and abananzawo baphuma emakhempu babacosha emaplazini sebacedzile ama-contract nemamayini abacedzile sebafuna babili babakhela Skom lapha uma uye eNelsville uma uphuma lapha bridge esitimela nje uchamuka ngase-test driving kunemgwaqo ngena ukuthi uye Valencia lutho ngiValencia yabona kuleyo ndzawo leyo bekuneSkom labathi Kotish. Leskom lesokugcwelela abantu abachamuka kuphi eMozambique laba bahleli ababafaka ngaphakathi eSkom lapha eSkom eNasport la kuhlala abantu basekutheni shothi libanga njengalapha kaMfayini besihamba ngetinyawo uma wendlule eKotishi. Semabhunu athatha labantu laba abafaka ephakathi lokushini. Maswati athi ngaleli siko labo thina simaswati senda so ubantu ofaka lokhu toba nokungwadlana kwemasiko asiwafuna amashangane atosimoshela atotana lokhu nalokhu yabo mabhunu abakhoni mabhunu i-decision yabo final ngila kusuka leli gama lakhona lokuthi hey indzawo yakithi igucuke imgodi wokulahla tinsila imbombela kuyalahlwa nje limbayi lishangane imbombela legama elithi imbombela lisho lokho imbombela yokulahla tinsila indzawo yokulahla tinsila kuyabhonjwa kuyadibaniswa amasiko lento lesikhuluma ngayo bantu bakhala ngani ukuthi amasiko abo umntwana msota ugana lishangane umntwana yabo visisi lo tribalism ngila kusuka khona leli gama elithi imbombela ligama lokuthuka liyinhlamba lokucasuko you understand and ngeke uthi idorobha la ukuthi imbombela uthi kucasuka amasimba kunyanya that's why ngithi bahlanye labantu. So i-culture leyo ivisisa ithi culture ine mabathi kulwa ama-culture basho into lefana le kulwa amasiko mihambo laba abanemihambo yabo babala alright. Asesibuyele kumasiko ngizama ukuchazela lento yembombela ethi hamba.
Alright, uma sesile esikoleni lesidzala thina lesikhula lapha esikoleni lesidzala. Sikhula somntwana. Kuneklinikhi leyi-1. Ngikhule ngazaba mdzala beranwa ngistaff Made bekahlala lapha e-3 ngale mva nje kagogo. Bekahlala khona beranwa nami nje ngibelekwe nguye nguyimida. Bantwana abaningi sibelekwe etandatakhe. So sikhula lapha kunale sibhedlela kune-Rob Ferreira le kubophuleni nabo Mare nabo Trot nabo bolokanjani bo Scholes madokotela bakudzala. Sikhula isevisi yethu ye-health ngileyo. Singabali tinyanga vele tikhona nebaprofeti mazayoni khona but siphila njalo. Indlela lesiphila ngayo. Sa-attenda iklinikhi. Kunenye iklinikhi lengesheya kwemgwaco. Lengesheya ngaphandle kwelokishi lapha kuyi-Delta khona. Bekuneklinikhi lemgwaco se-Delta, iklinikhi lenkulu kaMasipala. Iseceleni kwe-crash. Right, uma ukhula lapha eMbombela ngumntwana. Esikoleni lesidzala leNasport. Lokuthi Mbombela na. leNasport le. Besinganawo i-building thina bathi yesikole bekude lokho. Besifunda emasontweni thina. Mina ngikhule ngifunda esontweni, ngicale ukufunda isikolo nje esontweni likaMhlabe yankhohlisa 1970. Ya eZayoni saphuma sona labanye saya kaGuma esontweni lakaGuma saphuma Guma saphasa saya esontweni laseGaza. Besifunda emasontweni onke bekuna bekuna-2 ama-primary bekuneMankhula bekumahlukwaneni neZakhelini. Iloya primary mina ngifunde emahlukwaneni. Uma usuka emahlukwaneni uyaphasa uya eNdlunkulu. Uma usuka eZakheleni uyaphasa uya eSikhulile. I-secondary beyi-1 kuyinkunzi. Ngiyo beyine-building inkunzi. Nesikhulile besinayo i-building yana mara beyakhiwe ngelidzaka. I-building lebeyisitina nje bekuyi-building yalawo. So and sibuya tulisiko lento leyo. Sibuya situation leso simo leso. Mithi lengange-30 yemithi i-Sheryl toilet linye. Le toilet lesikhule kulo eMbombela, i-toilet elibhakede leli liyabuthwa liyacicithwa lihambile ucithwe. Ngala emadukula amadodzi uthola ayi-3 lama-toilet. Bese kuba nenzayo ukuchama kubafati abayi-4. Ngoba abafati abanayo inzayo ukuchama bachama bahleli bafati. Lama-toilet lawa ayabuthwa bawubitha ngathi ngemsombuluko babutha amabhodo bawaklini. Kunebantu abacashako. Abantu balakithi bebangafuni ukusebenza kuwasha amasimba, kubutha amasimba, anuka amasimba. And musebenza ngolubutha elibhodo ligcwele phela liso ulithatha ulithwala enhloko uyolifaka etragini nambe licitha noshela manje. Bantu bebangayifunda ijob le beyintiwa amaXhosa nemampondo nemabhaqa. You understand? Begcwele bona ngoba babalanda abantu abatokwenza le job. Sikhule vele kungibo abantu basebenza lento le. Yabona i-toilet yethu benjani? Bengafani nale. And i-toilet leya iso nge-weekend. Ngema-Christmas awuye e-toilet. Awuye makunika ama-Christmas ngeke uye e-toilet ma uyophalaza konke ukudla lokudlile. Sikhule kwenye impilo mzala thina. Before uhlale e-toilet ubuka amasimba kuqala first thing. Ubona yonke lento. It's like that bese la ngaphandle labantu basabile kungena labanye banyanyile kungena bamoshele khona la ngaphandle abanye isibuya kwenye impilo. And impilo besiyiphila yethu. And uma sesikhuluma iqiniso bekuyindlela amabhuni bekasikhomba ngayo ukuthi we are nothing. Yena mangena e-toilet libhodo kunemanti aclean ungawathatha otsule nangobuso ngawanathi. Thina masingena ufuna sibone le shit yethu kuqala. Sometimes iyaqola ibangaka inkosi. Big deal. Imandi sisebenzisa ama-communal tap. Imithi le yi-40 50 isebenzisa imbombi. That is why bongadlalele emandini. Bewakushaya abantu abadzala ngoba manje besingafuni nathi sibantwana singabondlala manje sithoceba udlala emandini because ingaphuka lempombi kulimala abantu abaningi. Sinemandi sikhula sathi siya embondini sibe sifolayini sibeke imigcomo igcwale sithwale enhloko umgcomo siyobeka ekhaya. Mhlawumbe ngigcwalisa lithangi kumbe ngigcwalisa George sobe sigcwalisa ngenhloko sikhule impilo besiyiphila. Tinkuni
siyawela kamgugu nami bese ngikhulile mase ngifunze kula ukufunza njengoba ngisho ufunza kulabanye lapha kuwelokele ngisheya kakhulukhulu ebusika kuwelokele ngaphesheya lapha kamagugu lapha siwela mgwenya thina siyageza sibantwana kuyothothwa tinkuni ngila ufunza khona kungena nenyanza yetinkuni emantini uwelise inyanza yetinkuni uyakugeza sigcine kuyifani bekungathi kuyigame yabo kumnandi yangizwa kakhulu so uma singayilapho shaka amakhwehlele sokufuna tinkuni or a new village noma emafele kusekutheni makuyeyo uma kujutshwe ama-orange tiba khona kuhlahla ngenahlahla zama-orange kude siwalanza lapho tinkuni silanza emahlathini tinkuni siyakapa thina esikhulu esikapa saha sibasa mlilo ngiyakwati ngiyabasa mina ngiyakapa ngenda everything kupheka siqale khona emlilweni ngoba lapha endlini bekuphekwa nge-union mara kubaswa ngaphandle i-culture yalapha beyiso uma ubuka lapha emlilweni mzwana mabhodo lalapha kunelibhodo langala endlini enkulu kagogo sekunelibhodo lakamalume anti malume sophumile uhlala yedwa lapha nemfwati kunelibhodo kubekwa amabhodo amaningi lapha emlilweni into lengiyifundzile emlilweni masikhuluma ngelisiko nihlala nonke ningumndeni bayapheka labo make nihleli nibantwana labadzala nalabancane emlilweni mawubuka bekuse-classroom imlilo bekuyi-classroom ngoba sifunze into etiningi emlilweni tipicapicwano tinganekwane mlando masiko basithela silapha emlilweni tinetiningi sifunze emlilweni ngilabo ufunza khona kosa mbila bofunza khona kugaya mbila nemantongomane you-understand tinto nathi besifunza khona lapho mari i-education mawuyibuka yesintu beyigcwele kakhulu emlilweni ngilana bekusherwa kakhulu khona emlilweni bantu labadzala bayacoka nani niyalalela lokunye kungangani bacoka tinweti general ngeke bacoke tinweti ngasengangani niyafunda so besiphila njalo kusho ukuthi i-life yacala beyidimanda ukuthi uvuke ekuseni ufuna uvuke ekuseni umuntu ufuna uvuke ekuseni because possible la endlini mabhavu ayi-3 kufuna nimelane niyi-18 la endlini mabhavu ugeza ayi-3 you understand into efana nayo kufuna nimelane so ufuna uvuka ekuseni you understand impilo eyisana impilo yefamily yasenasport nefamily yalana ayifani ifamily le yesimanje manje christianity ya make babe nemntwana babantwana labafana ayisifamily abantu ifamily abantu abamnyama kunamkhulu nagogo kunababe nababe lomncane nemfato wababe lomncane bantwana babe ifamily sini inkulu thina sihlala siyifamily enkulu thina bantu so lapha kabomake mangikhula mina lapha kamnisi kunelihoko sinetinkukhu sifunza kufuya tinkukhu sifundiswa ngibo labantu bathi ugogo kufuya tinkukhu siyatata tinkukhu kufunza kuklina lihoko kufunza ukuthi kunemsekenya kufuna kufakwe emlotha kubulawa imsekenya kuthola imithi yokubulala imsekenya understand sifunza kunesimi lapha kuyalinywa sifunza kulima kushaya likhuba sifunza ugogo thina cale ngelikhuba before lifosholo uyazi ukuthi mzwala ukuba nelibhara nelifosholo bekungasinto lelula sakhula thina kuba nelibhara nelifosholo mcala ithompa bekuyimasti ukuthi ifamily yonke kufuna ibe nemcala ibe nelizembe ibe nelifosholo ihariki not ihariki ihariki nemforoko letinto leti betibalulekile understand nelibhara mara khona amafamily zange babe nelibhara bekungasinto elula lokuba nelifosholo uzolithenga ngani because imali yakho incane ufuna useve kudla understand that's why bebathi ekhaya mathi ulahle lizembe eish kuba yi-ishu lenkulu uboleke lizembe awusalathi uboleke bani understand lisiko la ikhaya lithi kufuna lizembe libolekiswe abantu labadzala awubolekisi lutho la endlini ngoba awunalutho ungumntwana kuboleka abantu abadzala yabo so kunesiko lifana alright uma sikhula njengoba ngisho uma nihleli lapha endlini uma kuphekwa esintwini akufani nale ndlela ekuphekwa ngayo namuhla
sibantwana thina esikhule sabo sihlakanipha beyingekho lento ukuthi kuneplate lakho specific kuneplate lakho ngoba isikhathi esiningi basiphakela enzaweni liyi-one sidle sonke. You understand? Likhona ukuthi isikhathi baniphakele one but most of the time nidla nonke. You understand? Bantu labadzala bebasifundisa lenye into bathathe ivascom leyo indishi yokuwasha baphake iliphalishi balifake libe liningi balibhuce bafake libisi badlanini besikha ngetandla sifake kulesi sikhe sijwayela lo irayisi jekha ngetandla wena namhla ngoba namhla abantu banamhla sebaphucuke kakhulu sebaphucuke indlwana yegama lokuphucuka batakutshela ukuthi hayi into ofakana namajemu thina sikwadli kwamajemu lokhu and abantu bebadla amajemu bebaphila bafike ku-100 years lala bangadli amajemu bafa banabo-30. You understand? Thina besike ngamanye amagama bekuyiphathi education yokukufundisa kushera ungabi ligogo. Yayivisisa leyo ujwayele kudla nalabanye bantwana ushere ungabi ligogo. We understand? Idini lethu siphila dona lapha. Lento leyo umtswalo uma ukhule nayo ukhule udla nalabanye abantwana. Usedrobheni unemali uyi-1 ufuna kuthenga kudla ubuka umuntu ongamapita ndodla. Uyused lento ujwayele kudla nebani. Yeah, kudla kumnandi uma udla nebani. You understand? Bebasifundisa kushera. Uma una something share na somebody. You understand? Bekunalesi imkhuba besudlala thina. Nathi sikhule sathola udlala. Niyadlala nibantwana uqhamuka ekhayekeni uthi hayi ngiyabuya ngisekhaya uva kulamba ubuya ekhayeni ngwena ekhayeni bakujubela singo basifaka ibhotera irama bafaka nepaloni bavala utanaso mntwana angeke asidle ngale khoneni kufuna ete nalesinyathoni khomba ukuthi sidla ipaloni and then kulala amanye abantwana kude mntwana lomnye umntwana akayaphi le paloni ibona esithombeni akakaza ayithezwe. You understand? Lo munye icanza akalidli so simple. Phela icanza mtswala bekuthiwa kudliwa abantu abadzala lento le. You understand? Bekudla becontrol. Bekunale believe ukuthi umntwana angabudla kudla lokuganye kakhulu njengentombatana uyathomba masinyane. You understand? Bekunalo. So uma ufika nalesingwa lesine ipaloni noma sinebhotera kulaba abantwana besine style besisidlala sinesithi ngimapha. Bebasifundisa ukuthi hayi mapha ngapha mngani uyangifulela. You understand? Besidlala nje uma unene mapha you understand? Nix mapha ya beso ujwayele bese kula inhloko yethu sithi mangina something ngiyoshare nawe mangifuna kuyidla wedwana ufuna usithele khona lokhu uyabona because uma uphuma ngaphandle sothi mapha sikujwayele namhla kusasinjalo bantwana bashire bantwana bamagova that's why asikhona ukuncedzana sodwana ngoba nalona lo ufuna kuba better than loya ufuna kuba good yonke into. Understand? Asikhona ukushare siyibone isiko lelinye lekufuna masikhuluma ngemasiko empilo lebe sibuya khona ngeke ngikhulume ngetinyanga besibantwana thina inyanga lebaprofeti zihamba itswa abantu abadzala bodokotela siyaya phatsiswa bantu abadzala. Alright, umdlalo besidlala phi umdlalo sidlala amantombazane kunechirichiri kunengcathu idlala amantombazane emngendo tingende besidlala bengishayana ngetingende mhlawumbe bengiflying bengithanda tingende netinjuba sidlala nale game leyo sekunako bo black bangibathi nabo how many cigarettes you father smoke in 1 day 2 1 2 you go out. Okay, right. Midlalo besidlala seyibhola besithanda amafana bebathanda udlala ibhola kakhulu. Netball amantombazane beyodlala netball nalokwetikotela idofu sidlala nathi idofu amantombazane sithanda udlala kwetikotela ibhola loloyibonako mtsala namhla le-plastic sikhule kune-gold cup idura le bhola bathi gold cup idura uyazi beyidura bemali mtswala beyi-50 cent makutshela iqiniso mara beyidura toyithenga ngani gold cup phela impilo yele beyishibhile impilo ngale beyishibhile impilo ngaleso sikhathi. So umntwana uma kuba nebhola yokudlala sowunethimu kahle sinedlala ibhola umphethe ibhola sinale bhola sowunebangani ibhola imkhiya sokuvula iminyango webangani
uyandathi uma unebhola uyibaluleke kakhulu. kahle kahle. Ya ngoba ibhola isikasi ithi ingahlatshwa sigcine sifakathi icephu laphakathi siyiphesha imali ayikho yokuthenga ibhola bekungasilula uthi ungagcona ikhokho mtswala leli nilibuka simple bekungasinto igcoka noma ngibani ikhokho leyo kudlala baba kwakufuna i-70 le-12 months ayibhadala mhlambe angelibhayo wayibhadala isikhathi understand tinde bekungekho so umdlalo lomkhulu esiwuthandayo besiwudlala njengami bengithandzana nawo wonke umntwana mara bengikuthandzana manje thina besihlala e-island ngala msele ngala ndasimfula sihlala e-island igame lenkulu lesidlala mahhala awubhadali mali uma ungena kule game ugeza wemgona vo emandini vo sidlala khona that is why iningi labantu esuke nabenasport bakwati igeza neliciniso ngabe saphucuka tindoda avuleka ngalesa sikhathi lesa ngabe kunebantu basembombela engiliciniso bebeyokhompyutha kuma-international championship yokugeza ngoba bekunabo stabashet boloti bekunebantu bebageza tinhlambi sesi intuli khona wasematetini bekuthi nhlambi kudlala abadzala bekunebantu bebagudi ngokugeza besidlala lomunye imidlalo nathi sithola abawudlala labantu abadzala ukuthi sibekela ne-distance ukuthi ungena emandini ngcwile la ungaphefumuli uyovuma shothi imandini besidlala khona besitrayina net besitrainena yani uma ngabe besindawo le-develop ngabe simene ama-champion kahle kahle. ya ngabe ama-gold cups watholile lapha ba-2 3 umdlalo esiwudlalako loyo njengoba ngisho ukuthi leminye imidlalo ibhola ngifuna sibuye yayiva le history yihle kabi ngifuna sibuye naku nyalo tuke yabona le tinto lebenitenta nini kudzala naku nyalo setshintshile yabo Yeah. sesibuya kulelusha lanyalo le way tinto setimoshekele ngakhona. okay asisithi kancane sizobe sibiye la kule mpilo yaselikazi impilo yaselikazi somzana uma sisuka embombela sidala ilikazi sine abantu abamnyama bengasi-decision yethu bengasi-decision yebazali bengasi-decision yema-leader or tibonza besinetibonza akusiyi-decision yabo ayisiyi-decision yabo babegondo mameya ukuthi mhlambe ngibobabegondo labadecide cha bekuyi-decision yemabhuni part of i-grand apartheid bafuna kucala amabantustan basiletha la why basuse enasport enasport mthwala usuka ekuseni wele uye edrobheni uyothenga ubuye uphinde uyaka-7 ngelanga uma uthanda ungaya edrobheni ufike uthenga esitofu usilashe ebhareni usishove uye naso ekhaya ngaphandle kwefinisha you-understand why basuse eduze so awubhadali mali phela umuntu usebenza ecobra malungu usebenza ecobra hamba ngetinyawo uyavisisa bantu abaningi bahamba ngani ngetinyawo imali le mali le-transport eside beyiseyiveka ngayo beyiya somewhere okay mase kufika lento forced removal bathi sesiyasuka icala nini lento siyayiva 69 70 yaqala lento basidudula bacale ngabo sidzakanini babadudula badudula i-new village lapha eNelsville lapha bekusikombe kuhlala abantu lapha bekusikombe sebantu e-new village babadudula babaletha now uma sita la ilikazi mthwana lapha ekhaya kagogo ngikulinganisa la gogo mkhulu mgogo ubaba Mongezi unamake amagrade unanomakhosi uyangiva andisose eBarberton singambali kunababa emzumkhulu unamake Thoko unathulana unanobantu kunababa eSipho kunababa eThamba kunasesintombi lapha endlini kunami siyohlala njani kule ndlu ya forum le baba Mongezi wathola indlu yakhe le ndasi kagogo kwaphuma leli one babe mzumkhulu befuna athole indlu futhi kanjani I don't know angeke ngikutshele mzona ngoba usuke embombela nathulani nobantu kemncane mara zange ayithole indlu ake ngathi sikwende kanjani mara that is why ufika lobola sala ilikazi shothi mhlambe ngilo ngoba ufika lobola sala ilikazi babe mzumkhulu so just ibuke le forum le ukuthi bangakhi labantu batohlala njani babethambi naSipho sebakhulu sebajola khona balale kuphi
idining room babathulane ke namakwathulane bolala ko ekamereni encane sinebantwana ke Lale kitchen. gogo ulala ekamereni lakhe namkhulu funa silale kuphi ungesilale ekishini akulala ekishini silala laphansi ekamereni lakho uyabo sikhula sila sinabona uzipho nabona ukosi nathi baba silala laphansi ekamereni seke ubuka le miti one lendlu incane kithi suka embombela enasport bese indlu bena 18 yema-room la siya ina 2 yema-room kwentekani ke mtswala kufa leli siko manje lempilo lebesiphila le family lebeyipheka libhodolinye seyiphume 3 yemafamily loya sohlala endlini yakhe nebantu bakhe naloya sohlala endlini yakhe nebantu loya usebenzela athi ufuna kuthenga amasofa lenyuwane umbhede lenyuwane ndlule loya leyo ufuna kuthenga isofa imbhede ufaka amakhethini amahle nendlule loya ufuna kufaka amtsangana nomuntu sesikhompyutha sodwa siyifamily le nto yokuncedzana ukuthi asilungiseni ikhaya ayisekho nalona losuthi khalama abantu abamfuna bafunde bandlule abantwana baloya abantu abami ngifuna bagcoke bahlebile abantwana angifuni kusonda isontweni nasesi uyanginyenyisa ngosonto eRoma mina ngisonto eweseni uyanderstand it say if yafa le family yaphuka amafuni sicala kubuka asisahambelani kahle sesiyakhompyutha abazali bethu bakhompyutha ngaleti indlu mthangala yabo say akusekho le nto family you understand kwesibili lokunye le rival seyikhona abazali bethu le competition seyikhona abazali uma la ekhaya mhlambe baba wakho beyangasebenzi manisuke na sport afika la elikazi kufuna asazi babe ngani Eish. ulahlekelwe emsebenzi uhlala la elikazi unasurvive ngani ena sport kathi kalahlekelwe emsebenzi wela idrop uyefuna umsebenzi bomcasha namuhla lana kufuna gibela ibhasi akanayo le mali uyayibona le okay lana sesifika bathi siphucukile siphucuke ngani kune-toilet endlini mara indlu incane siyi-18 siyi-19 solala njani kule ndlu that's why lenye indlu uthi uyafika ekuseni monkokoda kulama emakhaya lo mnyango abavula bakuhlole bathi kunjani ekuseni soni i-reason ukuthi kunebantu la endlini balele bayi-8 balele le kitchen edanelom kulele bantu uyandastand sibaningi le ndlu Accommodate. ngeke kube nekuvana vele uyayibona lento angeke kube nekuvana Akusana sekubana le nto private. ukuthi ngithenga ama-chips nemakokisi ngiyodla kazibani ekhoneni ngitala egasi ngisuka uyabona lo mnye uyaphuma uyodla kazibani thatha abantu abakhe uyodla kazibani bani uyobuya sasuthi sasidleni sobabuka emehlweni uyabona iyatshintsha le nto yebo seyatshintsha Baphule leli siko. ya asisabukani njengefamily angithi sesilale nalona lo soneti into takhe and impilo siyatshintsha nje and-ke lokunye lokusilimatile angathi silento yenteke njani mara i-mistake nje enasport bekunemkhuba lo so babokho masebenza eprison babokho uma asebenza efurnisher babokho uma asebenza esitolo setimpahla sani kunebantwana la 2-3 lato bafaka emsebenzini Yeah. nawe utokufaka besebenza njalo thina eLewis bacashe bebebani utobona secashwe abantwana labayithule bokumakhelwane secashwe nebakhe abantu lesifakani emsebenzini nyalo wena ungangena emsebenzini awufuni umuntu ohlalela ikazi uyayivisisa lento Yeah. le support lekufuna isupport wena le social structure lekufuna isupport wena sithi awuyifuni ufuna labantu bangaphandle Eish. you understand and wena uphila ngathi la ilife yakho yila uyayibona lento now le ndzawo lohlala kuyo inesigodi lomgwaco kunesigodi nguwe kuphela lonemoto ngibani ufuna hluphe ngokucinzana nomgwaco nguwe lofuna ucinzana nomgwaco angithawu sinaki thina uyayibona uyayibona Yeah. so le tinto leti tanda ama-competition and then lokunye lokufika kwaba wese ntswala uma ngingakutshela ngesikhathi apartheid government nokufika kwalo government lo 94 ekube ne-change lenkulu ntswala i-change le negative le very bad i-change lengekho right itolo lekhasi nekho lengeva mntwana lenkanga baleka sikolo ngiyakwalidojo
uma sidoja isikole besidoja siyohlala ehlathini yohlala emaphayiphini uma ungahlala emaphayiphini ngedrobheni mina bengithanda kubaleka ngedrobheni angithi bengikhule enkanga now bongendi ukuthi ungabaleka esikolweni uye ekhayekini so nazo i-girlfriend iyashana bright inyama no bekungendeki lo so lenza ama-girlfriend ya bright inyama no ngathola sinye sibhaqu ireason inye thina esikhule esibantwana bemphakathi besingasiyi-private property yebazali lo babe uhlala ema-31 uhlale 1 uyachamuka uyenithola uhamba la ehlathini uyenithola yeyi nendani lapha buyani la nendani buyani sibhacu bekunalenye into kutobaleka munye besaba kubale umuntu omdala uma ubita awubaleki besiya besingabuthi ukuthi ngibaba wabami awusingibaba wethu wakubitela umake yebafana nendani lapha nibaleka esikoleni buyani la nifunzaphi lo mnyabaleka lohlaniphile wena ngiyakwati wena wena ngiyakwati umntwana asibani ma ngotshela abatali bawo mama uyanichuba asihambeni sesikoleni esikoleni boprincipal botishela nabo abantwana ngibathola abafika esikoleni bathi hawu make heyi batali bakhe bathi ndiyakubuya make mani lapha make banjaya nalo ma kungishayile nto ngiyolwe lova umntwana ashayela ikhoba futhi awuye esikoleni athi hhayi ngi-off nami ngi-off ngithethe uyayibisisa le nto so umntwana layilikazi namhla mthwala lo mntwana 18 years mfana umene ntombazane ina-16 years bemele phansi umgwaqe babambene bagonele bayamunyana abantu abadala bayandlula kudlula abantu abadala kumake wakhe umntwana uyayivisisa angikutshela ngesintu sakithi umtimba wemfati into libaluleke kakhulu esintwini sakithi tempeli umtimba womfati ubalulekile ngesintu sakithi uma babe abuka abantu bakhe bemantombazane uma maka abuka abantwana bakhe bebafana uma bantwana bomalume bobhuti babuka abantwana babona iphathi ewealth yala ekhaya intombazane uma iphuma ekhaya kungena 10 etinkomo sibasala ekhaya siyazi leti nkomo leti 10 titawutala tikhiphe kusasa tilobolise wena tingetele tikomalobolo akho uyabona esintwini phela uma ulobola ngesintu ulobola umfati akufani nanamthatha uma ulobola ukhipha imali akulotsholwa njalo ngesintu ukhipha imali sengathi uthenga i-odrop esitolo malobolo uma ulobola umfati wefamily makoti family babe uyafaka sandla bobhuti wakho labanye bayafaka sandla ngumakoti walekhaya utotala abantwana akhe likhaya ngumakoti wethu la ekhaya mntwana la ekhaya uya-understand namuhla ukhiphe imali yakho esikhwameni uma sithi yakhuluma mfati wami umlobolile ngihlala ekhaya lami ingathi ungitshela nini ngiyakhona uku-afforda alright fine uya-afforda impilo ayisebenzi ngoku-afforda i-reality elife itokushaya kusathi ubuye ugijime heyi makwazi mani suyangihlupha sobuya ngabo-11 man heyi wathi sekuninkinga inzama ungasebenzisa imali yakho naleyo you-understand ilefana so nyalo umthwala umntwana usamkhudi ingodi yokuqala lenyeni ekhulu kulesi siko leli esimanje mthwala uma umntwana angasashaywa ngithishera angasashaywa mtali live selifile mthwala uma ufunza emhlabeni ufunza abantu aba-successful ngifunze abantu abaningi laba-successful belungu kakhulukhulu belungu nabantu abamnyama mara kakhulukhulu belungu ngithola ukuthi bonke la bantu laba-achieve something extraordinary empilweni yabo tukebhizinisi tukani nani kunalabakhulu ethafu labakhulu sebazali straight lala bakhule avuka ngo-9 avuka emangaphandle atilule akashaneli libala akakwashi indishi akakwati kudlula mbhede i-responsibility kumanenja kucontrola ukuplana ukufunza ekhaya how to manage i-life ufunza ekhaya omabhodi ahlala so tindishi tihlala la tipuni tihlala la mafotoko ahlala la insipho yogezi ihlala la lesitulo lesi sihlala so lo mbhede uhlala so you understand i-organization ifunza ekhaya
la sivuka sikhathini ngisikoleni ngena ngo-8 ngo-7 funa ngivuke ngo-5 ngibase i-prima stofu noma ngobeka amanti estofini uma nginestofu ngobeka amanti nemanti awabeki akale wena ngesikole sibeka ngamabhodlela elikhulu wena ngoba sibaningi nendle uyageza kufuna ugeze ucalculate ukuthi funa ngigeze ngicethe lapha abantu okuyabageza ngene ekamereni ngikame ngento nelikamo lusebenzisa kuniyashare silakho nemafutha kwala ifamily ayikho lento ukuthi individualism kwami bekungekho lo so siyayishare uma wena sure wena self ukuthi isikhathi sakho esi-organizer la ekhaya ngale ndlela yakuphila bathi hey isikhathi sokuphuma umntwana kuphume funa kushayela isikhathi esokuphumile uyathi maka maphuma normally ngiphuma before mako after maka maphuma kwento njani namhlanje ujoto uphume we you understand manje maka uyavuka uyavuka ulele kunjani ha kama uye esikoleni ngiyama minute namhlanje nyawudami buhlungu yini wenza njani ulimela ngabe yakho nto yama livuka esikoleni ngiyavuka ma-oledi ngiyavuka uyamama kuyogibela you understand uma ufika esikoleni emsebenzini akafuni esikoleni abute pressure tishera nomputhi hey ufikile sibani lo mntwana wathi akase-accountable uthi lo tomsisi you understand esikoleni tishera ngekamtshela tishera uyamsaba umntwana phela ongamshaya umntwana utoye police station noma wendani utoye police station shothi lo mntwana noma wento into lebheke eceleni esikoleni noma banga umsindi ufuna uthule that is why abantwana namhla abantwana bagena ngama-cellphone uyamangala namhla bathi umntwana ngabona lomnye emlungu lapha abantwana bebili bagijimisa tishera ngenduku emshaneni yini lesingayazi tishera bomsaba mthwana tishera bomsaba mthwana besimsaba tishera thina yabona tishera angiva ngiyaganga mari mawucama tishera uthi ukushaya nasikaba tokushaya you understand kunamaphoyisa kamasipala bosisi nabosipings batokuthusa bathi hey siyakamasipala solenza amaphoyisa atota tokulanga siyathi ene uma bangasho njalo siyotshela babamashiko uyashayana kulabo babe lapha embombele bomkhulu bhaloni bayathi akeva la simmixende kankosi ulala phasi ebhenchini bakudzabulele etibuko umixwa abatali bakho ukuthi bokushaya ukuthi ubuye estradini you understand nyalo umntalo wakho uthini ufuna ukuvula ikhesi asuke next door ukuthi ukushayile abuke ukuthi ufuna ukwenda imali makwakho uyovulela omnye umntwana iyawuvulela omnye umntalo ukuthi ushaye wena wento into lo wrong uyabona so ubuke ini imali ngeke ashaya umntwanami wami nomntwana nomvudlala isinyeni sami wayengazange umntale nohlale noyithiwe emgodini nomntwana wakho nineneyithu because la kusemphakathini so inkinga hayi emthwala hayi no asivale isafuna ichubeke le mthwala njengoba usha sithi uyabona lenye into ngifuna ukukhumbuta ngayo mthwala before usivale yathi kunento lenye lefuna sikhumbule ifuna si-understand manje ukuthi uma sithi lisiko yini because abantu lisiko ba-understand isiko ukuthi yini asathi ukuthi isiko siyali-misunderstood siyali-misinterpreta ngathi lithatha njani sini lisiko indlela yokuphila mzona mkhuba lojwayelekile leni ulandzelako lonemithetho lethile lekufuna niyilandzele ma ungayiphula le mithetho bathi kwenteka lokhu lisiko indlela yokuphila ukuthi niphila so nenda so injwayelo ithi lokhu ku-right kwentiwa ngaluma mihambo ngilama-principle la control lisiko ukuthi no lokhu wrong lokhu right you understand dini lekufuna sithi-understand ukuthi isiko lisho yini ngoba umuntu ukuthi hayi namhla bathi cultural day namhla yini cultural day bathi hayi ngiseptember sekune-cultural day yini cultural day uyabona isiko balitreat-a ngathi yini record new release yalo minyaka yabrand okhiphe record no isiko every day le ndlela lomdzala nalomncane bacommunicate ngalo isiko lithi ubala amagama akho uma ukhuluma nemuntu omdzala ubala amagama akho kufuna lingane lisiko it's a way of life guideline le
uyawabala amagama akho lokhuluma nayo noma ukhuluma nemngani wakho nenzangakho ubala amagama akho. You understand? Uyayibuka into leyikhuluma uyayibuka into leyikhuluma lokhu kufanele isiko le indlela legayida wena uthi kuphila so ngesiko lesintu ngesintu nje ngempilo awuhlali esituleni mnumzana angakahlali awuhlali esituleni mnumzana endlini wena ngena wena suyahlala ma wakakahlali no kuhlala makwakho ukucala wena before uhlala funa kuhlale abantu abacala iline of authority ihamba njalo umncane funa ufunze kulela abadzala if ungakhoni ukurespecta labadzala ngeke urespecte the next person futhi utomrespect tofika yonke indzawo ufuna ube number 1 uyavisisa. Alright, ngifuna ukutshela sibiyele kancane kule nto yesiko mtsala bo. Kunestori lengasifunda bathi maminza lichawe leswazi ngabo 70 so the story belibhuku belami mamkhulu leli. Afunza ngisesemncane libhuku. Likhuluma ngesivi lesinye samaswazi bekunamnye bathi ngimaminza beka alichawe le maminza induna yenkosi. Mari induna yilower rank. Lenkosi lena kwafika lomnye inyanga iqhamuka eveni lebeSuthu. Ifika kuleli vele eMaswati lenyanga. Bathi inyanga lenkulu yelapha mpela. Bathi manuka impela. Inyanga eMsuthu yafika lapha bayilandze ithi lapha inkosi yagula. Yafika lenyanga. Kanti lenyanga iyaloya inetipowe yabona. Sekuyahamba lenyanga sayifuna kubulala inkosi yayivisisa. Seyihleli isikhathi inyanga ifika sehlela seyifuna kubulala inkosi sefuna bathi no linyanga lena ito ubulala inkosi yathi esintwini sebafuna kuyibulala ibaleke lenyanga ibaleke ngemlingo ibaleke netimbisi yabona imagic vele etimbisi ta ibaleke vup ngemagic bayifune bangayitholi lo maminza wayigijimisa malanga ngathi bo malanga emzwana inyanga agijimisa ayilandzele afuna kuyithola lenyanga wathi lapha estorini wathi ebusuku sahamba emshobo 4-5 days sayitholile inyanga wayitholwa yibalo wayibamba wayishaya wayilimata lenhloko wayishaya ngelitshe lenhloko kusho bathi emabalo yayishaya ngelitshe yalimala yaba confused wayihlula ngemandla wayithatha manje sekusebusuku ufuna bile naye enkosini manje uyiwami wakhwela naye kwelidwala wahlala naye la kwelidwala uyayisa kuzibambone from a distance sehlathini bonobani asithi ubukhosi busebhabadoni la wena ufuna ubile naye emva uphethe ikhali takhe nangu uhleli lapha uyathi silenye lo muntu lo uyathakaza ebusuku uwenda amamejiki usebusuku sekuthatha imbisi letimbisi lathakatha ngani sekucala tidrayela lilonjani lelidwala tifuna lo boss yakho sethi ngakhwela titomudla lo yabona bathe timbisi timharase nakathi utocosha njani chamuke libhubeze ebusuku licoshe imbisi limbone lihlale libhubezi lapho kuze kuse umathukuse lihamba lemishini ngesintu alibonge lelibhubezi limbhasobhili ebusuku bonke afika atshela inkosi yathi inkosi yathini yathi lapha kulela hlathi lela la kufike lelibhubezi lancedza lo muntu wami ukuthi abuyena lomthakazi namuhla kusukela namhla akukho umuntu lophindze atingele kumbe akhe isihlahla lapha konke lokuyinyamatano lokulapha kwalelibhubezi kwaba lisiko lema njalo bathi atingele okulehlathi lihlathi elibhubezi kalibuyisa lisiko linta kanjani ngesikhathi bathi lihlathi bani ibhubezi la so yakuthi ibhubezi kanjani libhubezi lento umsebenzi omkhulu la protect lichawe lenkosi sekuba lisiko lento bathi akudlula kulesi siko leli noma ungafika lapha bangakuthola ufake umgiba ubambe inyamatana qala bathi inyamatana tabani talela ibhubezi isiko into lefana le understand iqala into esintwini kunesiyalo kanophi isithembiso kunesiyalo manje beyangaphumi bengekho lo kuma water system isikhiwa manje esiyalweni emntwana nathamande angeke phele 15 tofila ngathi ufuna ukuchama inza system ingqondo ungangena emandini ugeze emandini tochama uyabe ngalo nawo ngena eshower la toba ufuna ukuchama it's natural mandi akufuna ukuchama ngathi to why you understand umuntu angeke swimming pool utofuna ukuchama you understand lo mnyachama lapha ngathi nasemphuleni bekunjalo uyachama lapha esiqejeni umuntu wenda njani
ufuna kuchama lapha kanti bantu bakha manje manje lapha. Umntwana sifuna nyanga siyachama nalomnye mntu siyachama. Sekubanda lento ukuthini? Bantu abadala baveta lo mcondo lothi ungachamela emantini makwakho ujube kamabele. Kuthi umntwana lofuna amawoko ajube kamabele uyasaba yabona. shaya ingcondo Mama uthi ujube kamabele yabo. Yini lisiko lokuprotector? lamanje Ahlala clean la man. Uyayenza sendini efana le. Isiko sikhuluma ngethi ngifana le. hayi asivale mthana asivale hayi babukeli siyabonga